Amigos, walyachu manachu, llakisqachu kusisqachu, wasipi wisqasqachu. Bueno, kay ongoy tukuyta manchishisawanchis. Kay coronavirus nisqa tukuy neqpi yachakun. Achka runa wañusan kay ongoywan. Kunantaq llakirikunchis ninchis. Imataq kunan nuqawan pasanqari. Mana trabajasanichu imatataq mikhusari. Imatataq wawasni mikhunqankuri. Tal vez achka llakikuyniyuq kanchis. Munasqa amigo kay ongoyqa kay mundo enteropi. Kay mundo enteropi nisqa kay Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, kay Italia, kay Europa, kay Estados Unidos, mundo enteropi chay ongoyqa. Chayrayku munasqa runamasi amallaraq wasimanta lluqsinachu. Wasillapiraq qhipakuna hasta autoridades ninawanchis kama. Pero amigo, tal vez hatun llakikuyniyki chayrayku. Mana yachanchishu mayk'ajkamachus ahinu wisq'asqas kasun. Pero qanqa confianayki tiyan Tata Diospi. Achka runa kay tiempo wahimuwan niwan pastor tal vez kayqa hamun kay castigo hina Dios pata. Mana. Dios mana nipita castiganchu. ¿Sabes imachus? Espíritu Santo sapa dia kay hallp'amanta zipusan. Porque ancha hucha kay hallp'apatapi. Pero sin embargo, gan Tata Diospi creen chayqa confía paypi. Que hay palabra de Dios nin ainata. Salmos 23. Niwanchi ainata que hay Salmos 23. Salmos 23, verso 1. Dios no gas pastor ni. Comer pampaspi michiwanga. Chuayacosta toma chiwanga. Almaima kalpata fuerzata gonga. Sutingraiku. La kayampi purisa chayqa mana manchikusachu. Wañuyampi purisa chayqa mana manchikusachu. Porque gan nogawan kanki. Fuerzata kalpata almayma gonki. Qué lindo. Kay salmista David, kay Salmos 23 ta ahinata qelgarin. Y kay qelgasqata tarisunma cementeriospi. Salmos 23. Tarillasunmanta wasispi ahina sumaq vidriuan kasasqaytapi. Qala Salmos 23. Kay Salmos 23 ashka runata animan. Porque palabra de Dios. Manchay kusita nin ahinata. Jheova no gas pastor ni, Dios no gas pastor ni, comer pampaspi michiwanga, chuayacusta tomachiwanga. Kay tiempo ovejas y matatas munanco, comer pastuta. Kay tiempo ovejas corriente yakutachu munanco, chuayakutachu munanco, chuayakuta. Gan no gapis ainata munanchis. Pero kay pi promesa ni llantag. Wayuypis hamuchun, la hayampipis pureza, mana manchikusachu, porque gan no gawan kanki. Qué lindo. Munasqa amigo, kay diapi, Tata Dios pas bendición nin chayamuchun wasigima. Tata Dios pas bendición nin chayachun wawasnigima. Tata Dios pas bendición nin chayachun qala familia igima. Kusesa contentos tiakuna, porque Tata Dios pas promesanga chay, mana falta chiwasunchu. Pero chaypaq no ganchis creenanchis tiyan. Ama dudaychu munasqa amigo. Tata Dios pas bendicionen, causa inigipi kachun. Tata Dios pas bendicionen, wasigipi kachun. Ama mikhunayki falta chunchu. Pero chaypaq munasqa amigo, no ga invitaita munayki, oray Tata Dios ma. Lee Bibliata. Bendicionen, causa inigipi kachun.